Tinapalabas, simbangpet ni Charlie manipod syudad, ngem san arimrimwar iti balayda. Nadlaw ni Don Marcos nga amana, ngem kunana na banuglaeng iso adi na pay kayat terumwar. Ijay mo't bantay, iti panagkayo nila kay Sabas, nagpakita manen kankwana ni Rodora. Agsiddaaw latta daytoy, takelat manen na nagpukaw iti imatang na. Kabayatan na, rabiin iti nakadanon ni Edmar iti purok berde. Nakabatogan iti daan abalay, iti adda nangeg nangagsang sangit. Asitgan na kumanti babae, iti kalaat a nagpukaw. Kabigatan na, inawis ni Paula daytoy a mapandag piknik ijay turod. Ket pinatgan na met daytoy, rabiin idi agsubli ti baro ijay ili. Idi malabsan namanen ti daan a balay, nakangagmanan iti agsang sangit a babae. Asitgan na kuman, ngem nagpukaw manen iti imatang na. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Rodora! Sa pulag ti babae. Ang mga no adda parikot na, isong agsang sangit. Ket ang mga no inlam mga anak. Ading, sa dino ti ayan mo? Kaya't ka makasarita. Ading! Di na kaya't agpakita kanyak. Ading! Sapay kumatagkita tanto. Maawatak no di mo kaya't agpakita. Nalabit ang naglamang ka, tamabain ka. Ngem, mabalinak nga sitgan, no kasapulam titulong ko. Sige, agpakada akon. Inakman pa'y agpaangin dita paraangan. Salimuotan na ka. Dito eh. Agtugtugawak man pa'y dito eh. Ha? Rodora? Adda ka dito paraangan mi? Kwa, agtuktuka ko man itay di tari daw yu, Dolores. Ngam nagbain ako, gapo tarabiin. Itaman pa'y. Apay, ano ti masapol mo? Tarabiin kat adda ka ditoy. Wano, saan ka kadi makaturog? Iso nga imay ka? Ha? Wan, kasta nga rot. Sika rabrabiin ngam imay ka pa'y laeng. Kasanon, no nasalaw mo dagiti pasurot ni Don Marcos? Dolores. Umay ka, mapanta iti unag. Intaag tsa Dananang kantatang ko, kat itay pa'y laanar na kanda. Saanan, Dolores? Masinga tala ida. O sige, agawid akon. Ha? Ay, maturog kan ditoy. Saanan? Umay kakit din. Intan ija unag, taditoy kan ang maturog. Ang mga nanyapay ti mapasamak kan ka itidalan mo, no agawid ka pa'y laeng. O sige, maturog tan Rodora, Di ka natagari. Malukag dagiti dadakkel mo. O sige, maturog tan. O sige, umay ka nga rodan ta maturog ta. Agkaabay tan. O sige. Ay na, naglamihis ka mo tan. Kas kalabang kay. Tagtagari. Malukag dagiti dadakkel mo. Maturog takit din. Sige. Good night, Rodora. Ay, agtaraw kan dagiti kawitan. Parbangunan. Bumangon ako. Ha? Awan ni Rodora iti abay ko? Imo na gayam anak ka rin. Ay,
Una yan day dya tao. Di nakpay riniing mat. Nagawid latan. Saan mo't asigod akasta ni Rodora? Numaturog ditoy. Tulungan na kun nga agluto. Kat ditoy kami nga agarmusat. Ngam, apay itan? Ay. Una yan day dya tao. Nakman lay dya kusinan. Taagluto akon. Naimbag nga oras mo, Nana Lomen. Umay ka ikan iti paksiw nga ikan. Naimas da itoy. Idi kalman, inikanak iti prito nga ikan. Ita, paksiumat. Kababainan kadagiti dadakkel mo. Tikastoy nga araramidam, Paula. Ay nanana, awan parikot kadakwada. Ala, ay kat agyamanak no kasta ah. O sige, idisumlat ta di tantugaw akawayan. Taipan kunto iji kusina inton madamdama. Ay, Nana Lomen, imbaga ka din ni Edmar no kaano man yan ti umay na? Ay, apay adi mo dinamag day taken kwa na idiin may. Wan nga rod, nalipatak adinamag. Iso nga imayak, tapambarak ti agdamag kada kayo. Ay, tsak mo, basang. Sige, saan na bale, Nana? Si putak tulaangan ti kaadanan to. Amo yun, Nana? Nakaragrag sakak no ni Edmar ti kadwa. Ay, numabalin la kumasaan kami ngagsina. Agayat ka talaga, iti ka anak. Pudno dayta, Nana. Isu ti nakariknaak iti pudno nga ayat. Oy niya, nakasaganan ti Porok Verde, Edma. Mabalinan na rogyam ti proyekto mi jay. Saan ko a proyekto, hepe? Kan may sa. Amumbat nga awan ti maalak ijay, uray 5. Proyekto da ito ni Mayor. Amom SPO1 Martinez, talaga, ang nasingpat ka. Ken saan tula nga iti Porok Verde ti matulungan, hepe? Nudiket. Dagiti daduma pa a lugar nga kasapulan. Saan narumba nga polis ti trabaho mita? SPO1 Martinez, nudikat, nagbaling ka lakuman na politiko. Iti kasta, na italatan tumultulong ti araramidan. Uray may saak a pulis. Aramid ang lata ti kastoy, hepe. Saan na bale? Ta saan mo't amadaksan ti trabaho ditoy? Wen, pudno dayta, kan may saan na parikot dayta? Mapan kalatay ti kahit mapapanan SPO1 Martinez. Gapot ang mukmet ta saan at dakas ti araramidan. Kan naging gayta siyak ti hepe dito nga ili, matulungan ka. Amom SPO1 Martinez, awan ti nakapanunot idi. Iti kas iti araramidem ita. Isu nga itatadakan sikan ti mga sikaso. Kaya tumulong kami latakan ka. Ikagdanag, hadda kami tilikodam. Agyaman ak, hepe. Kan may sa. Adda ba nag-aburbur sa kanyak ijay Porok Verde? Ket dayta ti kayat ko atakwaten. Anya? Wen, hepe. Kayat ko apan kan anaimbag ti amin. Sakbay amang iwayat tayo akapulisan iti addang. Anya ti makunam kada Paula ken Edmar, Dolores. Basta, masurunak ka ni Edmar. Apay akay kayat namat ako mayat kat ni Paula kan ko na. Kat dayjay mat nga ampang, ipadlaw na launay ti panagusto na ka ni Edmar. Aguray ka. Uy, agimon ka niya. Agimon ka, ha? Ni, saan ah? Nakadkadlaw nga agimon ka. Daytan tumat nga minta ko nga agsarita kayo ka ni Edmar. Ngam di mo matkayat. Kwa, bayamon ni Edmar. Saan apara kanyag? Nalabit apara kan ni Paula. Damag ko nga daka, Charlie. Pudno gayam.
Nabayag ka mat ijay syudad ah. Kumusta ti biyag iti syudad? Mayat. Kayat mo ti uminom? Ada red wine dita. Kayat mo? Sige, Mortadyo! Mangyag ka man iti red wine! Mabit lang, Boss Charlie. kaano ka pa'y asim mang puwan, Charlie? Ag may sa alawas kon ditoy. Kastagayam. Siguro, nag-enjoy ka iti husto ijay syudad anya. Ada ti nagpipintas a babae ijay. Wen, pudno da ita, Paula. Apay nga rod anagawid kan. Apay adi ka nagtalina ed ijay syudad. Naibus nga may ti kwarta. At to yung red wine. Isaganaan kayo pa itipulutan. Sige, Mortadyo. Wan gayam, Charlie. Adaman damagakan ka? Anya da ita? Sa dino ti ayan ni Rodora. Oh. Apa yan damag mo da ita? Dakas ka di, no damaga? Apa asyak ti pagdamagam? Sa bagay, awanan bibiyang ko iti day taabanag. O sige, uminom tan, Charlie. Kayat ko day tanga anak. Naimas day ta. Paula. Ada ka di amom maipapan ken ni Rodora? Di kagdanag, Charlie. Awan amok may papankan ko na. Ala. Uminom ta nga rodan. Itayak pa'y dito'y sirok dito'y dakkel akayo. Dito'y sigot apag sinsinarakan mi kini Rodora. Ngam... Awan matlangan na mauray ko. Apay nga ta. Pinasayat. Mapanak dita simbahan. Agkararagat. Ikararag ko asapay la kumatawan ti dakas a mapasama kini Rodora. Asapay ko ma. Tasaan nga agpatingga ti ayan ayat ni. Kitaham dagiti mula ta amais, Rodora. Umadanin ti panagbunga da. Adulakit di ti maapit ta. Aguray ka. Awan gaganay gayam ita. Ada parikot mo? Kwa, Ni Edmar ka di? Ni Edmar anya. Amo ka. Agimon ka at talaga kadakwada ka ni Paula. Ay, no nakitam la kumaidi ang nagkuyog da. nakitak ida. Nakitam ida? Talaga? Nadagkad da iti tunggal maysa. Subsubuan ni Paula ni Edmar. Naragsak da. Pinaliiw ko ida. Kat nakitak ang nagpungan pa ni Edmar kadag iti lupo ni Paula. Aguray ka. Nakakita am kadakwada. Ijay turod. Anya? Ijay turod? Apag isong adak, ijay. Ngamjak nagpadlaw katakwada. Naglumangak. Napan ka ijay? Anya tinaramid mo ijay turod? Nagpasyarak laang. No kasta. Nakitam ida ijay? Wen. Kalpasan dayta. Dinagdagos kon tinagawid. Kat nagmaditirik na. Ay ayatin na siguro ni Paula. Ay! Sana mabalin. Kasaritak to ni Edmar. Nang tunggal ngamin umay dito yung purok. Kanayon nga agdardaras no kasta akayat ko akasarita. Dolores. Ala, saan kan nga agliday? Dolores. Apay ang asto'y tinapasama ka niya. Nedmar. Saan siya? Ti maikarikan ko na. Anya ka din ti magbagam.
Anya asan asika ti maikarigan ko na. Iti anya aga po. Awan matparikot kada kayo adwa. Balasang ka. Barumat ni Edmar. Napintas ka. Kat nataarmat ni Edmar. Talagang nagbagay kayo. Dolores. Awan ti makitak alapad kada kayo kan ni Edmar, Rodora. Iso adikan agliday. Itay pa'y nga urayak ni Rodora. Ngam talaga atsak mauray. Rodora, kailiw kan. Pangaasim ta umay ka. Malagip ko timbagaken ko anay di. Ngagsubli ko man iji purok berde. Ngam ko na naasaan pa'y nga ita. Kan di na pa'y kayat nga ibaga kanyak ti pagnanaadan na ita. Ay. Talaga ajak mauray. Tinasayaat. Agsubli akon iji police station. Agsubli ak tumanan ditay. Inton sumaruno apa nagsingarak mi. Boss, ato iti basom. Agyaman nak. Murtadyo. Iti kaawan ko dito'y purok. Anya dagiti nasagap mo at damag. Damag? Awan mat, boss. Awan? Ti may papan ka ni Rodora. Anya ti damag. Simurot ka no iti lalaki. Ket agdendenadan iti sabali a lugar. Dahita ti damag idi, boss. Kasta? Awan ti pagdanagan, boss. Isakto pa'y ket. Awan ti pagdanagan. Nasayaat. Isu mabalin nyo lata ti rumwar dito yung palayo, boss Charlie. Agpasyar kayo, met. Tadi kay ket aggigyan latan dito yung uneg. No kaya boss, sumurot kayo kada kami amapan ijay ili. In kami gumatang iti abas tumi jay kabarbaro abalayo ken ni papam. Sige. Sumuro takto. Kunak no awan ka ita diti balay mo. Ada iba kang? Among ka di? Adan ni Charlie. Wen, amok. Nabayag mo't alagnaad iti syudad. Kunak no di mo ammo. Iso nga imayak, taumay ko ibagakan ka. Kadamdamag kumot. Umay ko ibagaday taken ka. Tapno agan anad ka. Dakkel ti panagayat na idikan ka. Iso nga amangan no di nakansardengan ita. Taadamanan dito'y purok. Di kagdanag. Agan nadak. Oray sika, Dolores. Agan nad kamat. Amangan no agbaligi dagiti pasurot da. Amang tiliwkan ka. Wen, agan nadta adwa. Sana ka makaturog Uminom kiti arak. Tapno makaturog ka. Agbarte kaklangan. Tapno sigurado makaturog ka. Charlie. Anya na jaya. Boses. Charlie. Boses tinangag ko. Anya ti aramiden ni Charlie iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Tinapalabas, napagsaritaan da Rodora kan Dolores da Edmar kan Paula. Nagsangit ni Rodora, gapota nakita na ti kinaragsak dagiti dua. Ngam kunamet ni Dolores asan amay karin ni Paula kini Edmar. Ken awan ti lapad kadakwada kini Edmar. Iti sabali agundaway, nadamag ni Dolores nga addan ni Charlie. Impakaam muna da ito iti gayem na, tapno makapagannad. Kabayatan na,
iti may sa Arabi, saan na makaturog ni Charlie. Kaya't nati agbartek tapno sigurado ang makaturog. Iti day tamot akan ito, at danangeg na aboses. Ita gagayem, at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Agparte kaklangan. Tapno sigurado makaturog ka. Charlie. Anya di jay. Boses. Charlie. Talaga, boses. Ang awan mo tao dito ayan ko. Agmay may sakmat. Charlie. Arayatan dak! Arayatan dak! Boss! Boss Charlie! Anya di mapaspasama ka na? Wah! Awan! Oh, apay ngagpapaarayat ka? Anya napasamakan ka? Wah! Awan! Sige. Panawan na ako dito eh. Murtadyo. Sige. Turog kayon, boss. Saan ka ngagbartak pa ay? Ala, panawan kan. Malakmat lang ti turog ko. Apa nga ka? Pinanawan kay Jipurok Verde. Apa asim murot ka dito syudad? Panawanak! Adayonak! Charlie. Anya di basol ko. Ha? Anya di basol ko. Anya di basol ko. Huston! 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 Anya ti? Pagtagainap. Naitagtagainap ko ni... Apayasaan asumina iti panunot ko. Iho, amangan no kayat mo ti sumurot kada kami iti baro a balayta. Wan papa, ita ko man. Sige, iho. Talagamot nga itan ti ipapantayo. Sige, tapagsaganag lang nga rodag iti tao ta. Di kayo bayag papa. Pumanaw tayo na dagos dito eh. Lumabalin, dak kayat amaaman dagiti tao, asyak titimulong ka dagiti taga-Purok Verde, sir. May mayat matlaeng numailimat ti amin. Ngem, naibagakon ka dagiti taga Purok Verde, Apo Mayora. Ken, rumbang amaamwanda da kayo ti kang runaan at imulong kadakwada. Tapno maadaan da iti kuryente iti purok da. Awan mat parikot, oray mamod na tipudno, Apo Mayora. Nasayakit di, tapno makita dati kinasayatyo. Sige, makaammo kayo. Kat ipaayak iti punto, ti sumaruno a proyekto tayo iti dayta, Apuro. Agyaman kami, Apo Mayora. Ita makita da asaan da nagbabawi. Anang ibutos iti kada kayo, kas Mayora da iti ili da. Pudno da ita, Apo Mayora. Sige, adda kada kayo nga rod no ipakaamuyo kadagiti tao. Basta no anya ti rumbang nga aramiden tayo para iti pagsayaatan dagiti umili, aramiden tayo. Nakasaganan ti pundo iti sumaruno a proyekto iti Purok Verde. Oray anya nga aldaw, o mayulat ta alaan kanya. Agyaman kami, Apo Mayor. Agyaman akmat kada kayo asidadaan at tumulong. Hepe, makaamukan amang tulong kini SPO1 Martinez. Well, Apo Mayor. Awan, dadalan. Malagip ko na dyan, Kailangan din na bat-bate. Diyak na uray ang nagparang kanyak. Boss, Yan sana bale. At tanto kong taway. Pagpasan tayo pa na iti balay, sakbay ng gulay tayo. sana bali, boss. Kadandanin marpas. Well,
Ayan na dituya ko niyag daet. Ang kasanon ti balayo ijay purok berde, boss. Balay ko lang ta. Saan nagbaliw na ita? Sumarong karat tulat tayo dyan purong berde. Boss, Kalpasante ka barbaro abalay ko. Kamagan tayo, Nedmar. Kastamatan ni Dolores. sige boss. Aramidan tayo dayta. Sige, Ubing. Ibusan tayo lang na diarak. Kalpasan na. Agina na tayo. Wen boss. Orasyak. Kaya't ko ti uminom. Kaya't ko ti agbartag. Tap na sigurado makaturog ha. Diyan kami makaturog no sa anak ang mabartag. Sige, sir. Charlie, Timboses. Charlie. Agina tayo lang. Anya ka di daytoy ang mapaspasama ka niya. Ne, apa yan, Boss Charlie? Awan. Awan. Sige. Ituloy yun lang ti aginom. Charlie, kasya na. Kasya na. Apo yung agdakamanan dito eh. Charlie, awan asim. Sumuko ka ni Tipan na kapag itilintag. Sumuko ka. Naulpit ka. Naranggas ka. Aday wanak. Aday wanak. Saan? Hindi nakasidlan. Saan? 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 Tagtagay ng nagayam. Charlie, Papa, nagtagtagainip ka kadi. Nagririyaw ka. wen papa. Nagtagtagay na bak. Sige. Ituloy yung maturog. Agyaman nak, Dolores. Matulungan nak nga agapit. Masapol nga apitak nga may dagiti nateng ko. Wen anana. Sayang. No adda ko maitan ni Rodora. Didwa kami at tumulong. Anya ter aramidam dito'y paraangan da na lomen, si Kabala. Anya? Bala kunamanan kanya? Talaga man, Ha! Ti kunam! Jack amo asika tinang iwaras dito entero apurok amay sa kabala? Ha! Isumot lagayam alikliklikan dak dagiti tao. Gapo iti aramid mo. adda ka di pamanaknak mo? Adda! Ngam saan na may parbang amay raman pay? Iso kasi ka, saan ka nga giraman iti sa bali at tao iti kinamauyong mo? Sikat aguyong! Siyak pa'y itan ti agoyong. Gapo iti panang dadal mo kanyak. Dahito iti ramanam! Anay ka! Dolores! Nana lomen, makitang tinaramid na. Oh, Stone! Di kay agapa! Ay, unay kayo aya! Ay, sigod nga agayam kayo. Ayam agap na pa kayo matan. Nana lomen, mabalin ka di apapalawin yun, day tamauyong. Mauyong gaya ma! Nakatulog ko! Anay ko! Sumagang kayo! Anay ko! Ala, sumardeng kan nga agsangit, Paula. Nakita yung tinaramid kanyak ni Dolores. Impungot-pungot na. Si Kagayam tinangiwaras di kay purok amay sa abala ni Dolores. Talagamat kami nabala. Dahil tatiga po na abinalis na ka. Nakita yung tinaramid na kanyak nga na. Ipulong ko iti pangulo ti purok. Masapol nga agmulta iti naramid na kanya. Ada kayo ang makapanet na kiti dayta. Ay, amom ka di ang nadagdag sa nabasol ti inaramid mo. Nadadaol ti dayaw na iti inaramid mo. Agasam ta imbagam abala. Wano agmauyong. Inwaras mo pa iti entero apuro. Nana, Nasingpat a tao ni Dolores. Kan nakitak tinapasamak itay. No apay adinangran na ka. Gapo tarinobrubam ti pungtot na kan ka. Ay, basol mo no apay adinangran na ka ni Dolores.
Siyak pa iti aking basolan. Siyak lang arudan tinadangran. Agbaaliw kan, Paula. Tapno nasayaan ka. Dayta, ti maibagag. Talaga at tinungpak Kan impongot ko day Paula. Saan arumbang nga inaramid mo ti kasta, Dolores? Rumbang anak pa kumbaba kalata. Tapno naliklikan ko mati apayo. Napunuan akon. Agasem? Isu tinangiwarwaras amay sak abala? Nagpintasak abalasang? Ibaga nakit din abalaak. Nga agmauyong Pudno dayta, napintas ka. Saka umisam akas ta. Ay na, seryoso ka launay. Kasano? Likliklikan dakdag iti tao dito'y purok. Tagayam. Dayjay a Paula takin aramid. Nagalas sa talaga ti ugali ni Paula. Ibagbagan na abala ka. Idindo ta nagpintasan ka abalasang. Talagamad. Oy. O, inulit mo lang timbagak. Nagpintasak abalasang. Manglukloko ka kadi, Rodora. Saan? Si Kamot. Napudot at talaga ti ulom. Dolores? Denggam ka diti ibagang? Nganya. Ti kayat ko. Saan ka amakiap-apa? Awan kastay na pakumbaba. Ha? No ni Paula, saan mon atutupan? Bayam latan. Tutan. Adayo anapimpintas ka ngam iso. Talaga? Uwan man. Iso amabalin ka di? Saan mon atutupan pay ni Paula? Nalawag, ha? Sige. Agtong palakkan ka, Rodora. Saan kon atutupan pay ni Paula? Ay na. Nagmeti kastoy, auntie. Nagmeti agpuros ka dagiti mulay o anak eh. O sige, agpuros ta. Tapno ada idengdeng ko inton madamdama asidaan ta. Mabalin ka din nga apitin dagiti natangyo, auntie. Wen barok, mabalinan na. May mayat no kastoy a medyo naganos dagiti natang. Tapno kayat dagiti tao agatangan. Di da kayat no kasta natangkenan. Sige, auntie. Tumulong nga ka agpuros. Adtoy. Agpalamiis ka pa'y, Edmar. Agyaman na, auntie. Auntie. Mabalin nyo ka di nga isuro kanyak ti balay ni Rodora. Rodora? Wen, auntie. Sige. Umay ka barok. Mapanta iti balay ni Rodora. Daytoy ti balay ni Rodora? Daytoy daan a balay, auntie? Wan, iso daytoy. Tiko na ni Paula. Pimanaw ni Rodora. Kat nakiden na iti lalaki. Saan aditoy ti pagnanaedanda? Auntie. Ngamti ko na ni Dolores. Adda ni Rodora. Ay, nagulo. Malagip ko tinako na idi ni Rodora kanyak. Ajak ibagbaga iti ure asino ti panagkit-kita mi. O anya, kayat mo ti umunag iti inaladan? Sige. Umunag ta iti inaladan. Umay ka. Daan da ito'y abalay. Ngam napintas, auntie. Pudno dayta. Nalaing a karpentero day di ama ni Rodora. Nalaing nga ag-design iti balay. Auntie. Mayat ti paraangan da. Kaslabasit aparke. Pudno dayta. Gaputan na usam da Rodora kan Dolores nga agmula-mula kadagiti masetas. Makitam da kita? Napatpat da kita asabong tapinatpat ni Paula. Isuday ta tinagapaan da manen kan ni Dolores. Ay, jakman amo kadagijay at tao. Tadida ag kinaawatan. Auntie,
Mala umay ka na, agsublitan iji balay. Aldawan barok, saan tapay anak kaluto? Sige, auntie. Barok, apay adi ka matagtagari. Apay, Ko, auntie. Naimasak lang daytoy dinengdeng. Kwa ngamin, sa bali ka ita, Barok. Ada pampanunutam anya. Ibagak nga taki ni auntie ti may papan iti babae ang nakitak iti inaladan ti balay ni Rodora. Ngagsangsangit. Oh, apay adi ka sumungbat. Anya ti pampanunutam. Sipod ngamin naggapo ta iti balay ni Rodora. Saan kan amatimtimak? Apay. Kwa. Aguray ka. Ay ayatam ka di pay laeng aging gayta. Ay gam kasano daytan, Barok. Saan kayo pa'y nagkita? Sipod day di pa nagamamuyo. Auntie. Aging ga ka di ita, kat agayat ka pa'y laeng kan kwa na? Wen, auntie. Ay ayatek pay laeng ni Rodora. Ibaga nga ta ni Edmar kininana lumen ang nagsinsinnarakdan kini Rodora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo ang napauluan. Rodora!